Odi ti u moje matere kate. Ti stojiš ko vam, jer sam na signalom ufatio. Guraj! Guraj! Guraj, brej! Idemo! Dragane! Dragane! Prebit ću te komačku. Ne možeš, dijete moje. Eko ste! Bravo, Sajo! Aptal orospu kogovašen! What the fuck? Napadaj! Ajmo, ajmo, ajmo! Dragane! Dragane! Prebit ću te komačku. Daj, upoznaj se s tom loptom. Šta je to? Ti pizda ti, materina! Turim ti ga, majci! Ma šta ćeš u gol nađi igrača, bre! Filipe, napadaj! Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebe mi ti lebac krvavi. Urar punu verleti! Znači, Kurtina. Senin ben hayatın hoyratını sikeyim. Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perešić! Pa konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj iz bloka, jedan je prednost. Nani? Fight! Igraj! Ponovno za Alis Pahića, prigoda za bolji drugi ubačaj. Alis Pahić prebacuje na lijevu nogu, velika prigoda, gol! Gol, Vida! Domagoj Vida, heroj! Orası buyurladım, alın silin. Anne silin amında yumurta giydere verladım. Sigue, hombre, taparlo en el